ole clear to the kitchen la kalo lom nei vek chawa duty to ra chuak kut tlak ani awangin treasury square thlaian pungkhom don Tukin December ni sam thum pakhat khan venghlui branch YMA secretary advisor duty to ra chuak cho aizol dak in puibula kut tlak ania hei wang hian venghlui thlai cho voin chahmadar som pakhat hian treasury square an pungkhom don ane thudon danin treasury square le a chevela hian rui hlongai an tam thina wangin venghlui khotlang an duty thena Tukin mataka branch YMA secretary advisor duty to ra culture midang thlen hmayan tuti la hriat lo ten kutan lo thlak ringot ane ngei to mero ani lo he thilthleng wang hian venghlui thlai te an lom lo hlea chu wangin pungkhom don ane zuru hianin kan mi zipanga yang kha kan puto thin lawa kan rom kha an thun zo to thin lawa ne chu wangin he tiang thil po hi atleng na chhan ani erinama zuru ya mo kha tiang roi hlo ti ten kutan lo thlak ani phei chuanen an mani thiam lo leo te po ani masakari nama opportunity semi thren khaten tingen ron sai ti te en ho lok taila tian thu chon siamane punkhom chuan engi an siam don traffic velan ti zam mai chumi ai chuan CCTV vel atang emo zon chho tum jok se afu jok long mo ti hian pungkhom rongot se kuthlak tu ho kha an lawanga man chuan har mai ba ka thalai rol pungkhom chu an thinari manga tu lo thil ti chet pal thutte an nei pal ala om zo an hruaitu te hian thil hi an ngei to chen deuh chu angai ni tinana sai ni pakhat hian da pakhat tinana sai ve boka a zelo hle mai kutlak tu te hi zong chuak ngei ro se kumlama upatak an ni to ngeyang SR advisor chincho an zak lo hle mai senior citizen ani na hrim po za phuan i to na khalain tinana sai ni eta pakhatin kongpui dung lun lai taka edi khau thu khom lot reng mai hi mitan dik kham hrim heng ho hi an zak der box si lawa an ma ne hi ka khongai lo ani shan lo ma se in tharung ve ro se mi hmai te hi za ve ro se tinon sai ne eta pakhatin pun khom chu a tha thawa ma se man chuak thei sham sela na deuh hlekin zil ro se lui hlo kan tiama engponi se waime hruaitu kut tlak dun thinlung hi a thalo hrim tinon sai ne eta pakhat ve thung chuanin pungkhom lovian aruk davian duty posi ti chaksela awa thave o punkhom khan kongro waselo e tinaran sei bokani eta pakhat ve thung chuani caution le khutlang ai mo chung kwa contribution nei ve thin le nei na sa te hian he tiang duty thlawang hi an ho na sa thinin ka sia ri lo ti chu thosan tilem lo khutlang ta na thok chuak chong lo ma ni fel phun chiar si he kan tam ve to boka ar sana tok se khutlang phul le tat tho sin tinaran sai ne ole khati chin zong khani pota sai ngai dan te comment section lama elo na chebe don ya